pini berta tanda ni dengan Srihan Siti non berta akung arjuika. Asamang kang PR lo arve kejang chimit mi pinajok penang anadi malong lang kang lum teglong. United Karbianglong Women Association atum pen Karbianglong Arlo Suarlo atum Sonsurya Kisung along kiray kom dunjia Bhanpura pini District Press Club asai hemalong kirang kia mai kita. Rajya Sabha MP kini Birendra Prasad Bhaisia akan kedamtang bosik tarikinyarni Guwahati rong Sopia long kedo Olympic Conference Hall along pangrumpet dan song koira proxy atum celang si alang lipan karjuasa. Bulong komaji sangkur IT Karbi Pimar Lohan Chajor Atumapan Berta Kimi. Kedamtang jaghong ni Pai Chris Yarni, Wolong Komaji Town Committee Chairman Hemsing Teron, Vice Chairman Anita Soikia, Ward Commissioner Bijoy Hanse, Ward Commissioner Miniki Intipi, JE, Bidorbe, Atum Sanpura Hitialong Karbi Pimar Akulat Ahem, Tikim Japhan Adimalong Humridam. Chairman Hemsing Teron Pen, Kerangkeang no Kejaya Tengke, Bangso Achiklo Kalite Mopo, Pai Achiklo, Angbong, Kimrang Pon Popusi Lamchak Pidekang. Athe Chojor Cholang Atum, Arniar Vepen, Jok Popusi Chojor Cholang Atum, Ning Cheparong Rinti, Pinpur Me Yuvraj Be, Bokolia Town Committee Chairman Kikhibo Mahut Kachit Chagalam, Non Hemsing Teron Chairman Kikhia Hut Ansi, Papleng Jiang Ring Theglong Puta, Rat Atum, Chethan Pre Alam Long. Karbianglong Arlo Suarlo Kisung Kiray Komji Apan Song Kimi Mahang Patek. United Karbianglong Women Association atum pen Karbianglong Arlo Suarlo atum Sonsurya Kisung along kiray kom dunjia Bhanpura pini District Press Club asai hemalong kirang kia mai kipha. Bangso mai long jasimet Suarlo atum akisung mate kiray kom Japan. Bangso asong mahang patek lopusi chunbang Endika Veri Ningje. Anparta Karbianglong song kedoan ningisi dosi asong tinakisung along Arjabra Pedjia Pantajai. Mayalong United Karbianglong Women Association amepi Malin Ingti Gatharpi Rapchunbang Purnima Ingtipi Dunmepi Munu Kropi Lapen Klembang Pi Atunta Chitongdun. Organization inspired of health and unity and observe. With the formation of United Karbianglong Women Association, we will work for the unity, harmony, and integration of a society. And our logo will be there for peace, equality, for unity, peace, and equality. Arwi Kejang Simit Meder Awajok Karbilang Pi Kopilia Roy Lang Kebat. Asamang kang PR lo arve kejang chimit mi pinajok penang anadi malong lang kang lum theglong sonsi Karbianglong arlo Karbilang pia lang ke badajok baithalang sohawar ke ongdung arong lang kang lum thekponlong bangso arve kejang chimit mi darajok dongkam mukam heihui ahawar along anta lang kang lum theglong sonsi pu kherni along ke kroi put kopilia lang roy lang alang tui nonta bat pon bom lang Jengkha pen Birta Pangdakpon Pobitro Kathar News 24 Karbianglong. Dipu Town Committee Paching Thur Ason Si Long Sir Cap Town Committee along Sitame Paching Thur Ason Te Mesenji Pisi Hawa Rat Kehang. Karbianglong Autonomous Council ke Parlo Town Committee ajakong ke Thenai Dipu Town Committee henlo Lason si ason Paching Thur Asayamu Setame Parjablo Anportak Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Longhang Keja Tim Karbianglong Rong ato kanu anta ason Jingthurasai Theglong nang jitu Akimang dosi Penang an adin Pachingthurasai denglo Lasi DPC along Pachingthur Chotkali Long Circuit Town Committee ke Parlo along Setame Pachingthur Pachingbarasonte Mesenji Pusi Rat Jethanpe Alanglong Rajya Sabha MP Kimi Birendra Prasad Bhaisia Apan Kazirong Hampi Memorial Telenhan Society Atung Karchodun. Rajya Sabha MP kini Birendra Prasad Bhaisia apan kedamtang bosik tarikinyarni Guwahati rong Sopia long kedo Olympic Conference Hall along pangrumpet dan song koira proxy
Chwasai Bengo Laswahut Karbi Anglong Penta Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Abitungatun Setame Chetongdung Si Rajya Sabha MP Kimi Virendra Prasad Bhaisia Phan Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Amepu Gotom Terang Pen Jalin Si Karbi Phan Man Pidun Si Archodun অসম ঐতিহ্য সভাৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিভিন্ন সংগঠন তেখেতৰ মহানপুৰ ধন্যবাদৰ ভিতৰত জ্ঞাপন কৰিছোঁ 2020 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক